Maya Faro. Hey, good morning, everyone. Okay, I see ang tag device sa social media o mapay pimani kaya umahisi. Kaini topics no TV niya ang share kayo ni bang mapay zaman si media through sa kya. Tay joto no hambay je orang media an bakak kya ano message share kayo ni bang ano chance na yun no. Tumani hun ba? Je 16 incident no 16 December je aro jaga bo bulai tolai nglai mani human rights day lately TVF by conduct kaisa mani salo boni yagolo ani teni dino ani audio record kisa viral ang thangka ebona share khani pemani hani boni 16 no jengka apro mani yagolo aro bulai tolai ka bamang lala boni pore har jaga poilas kan sini TVF ni baro no buzaka tawzaka boni pore ngai buagra bo thangene aro control khaibika ei sorry bo saika buagra no bo kisa misa dakka saka khaijaka situation hayang tongpro ba omai ke khaine ro bo belai ni saya te kaisa kau ke mai sitabo anje hagang mani pore buagra te koino nei suega ni sai thangini ya golo sisi lama ode ba thage nai tawjak bai ka bujak bai ka angjak bai na gari tokru jak bai ka ठीक ne bone next day ni bo ke tangpika haine jaga jaga bo kasawai nai bujak bai ha nogrok tokru jak bai ha omai na Gya pro haine o same day o 17 mo boni teni aiwe ani nok bai sini kilani GS Sanju Jamate boni nobu eta khaijaka boni bui no bulai ka bono buzaka no mo khaijaka kya ang haine no khaijak tong pro kena ang no apro kri ani phataro ani dolni no tongmani ya ba ke sahoja ke na ani group ang message kaisa roka je self ni jeni self defense bangai dati phedi jotona borok mang de sak bai sak de or ba thai kosolai musulang tuma tane busi bai ang baila dati phedi ne ro ni jeni self defense bang ma kyam voice record kaisa roka ye bono tak tv ne especially bo bera ni viral ang tong social media bo ya bono tabo ang sune share khai musu ang bono kubai ni first ni ke ani voice je tong mani ar la kubai ne phia ba tei unglaw khanai thanga ke ang aro ani bung namani bang advantage ma wine bui video aro edit khai roka audio no edit khai wine video mo khai viral khai roka ye bono nang tak share khai ni musugo ani logero ani kama ani sinjak intellectual borok ano call khai roka tomani ningla ha ke salang aro ni voice sing so yable him boran ho khanai nagra di kam ke totally ang khanai naga sakang mo to ठीक na last ho ke aro edit khai sak to ke mono totally nang sajak le tomani mala sak bai sak jang yaksi sulai ta man nai ba mang samanya je jaga wa hatai do khani bangai si khainai samong he ni je baklai mani mo totally na oro misguide misuse ngai tong ha tomani mala third person ka sarma jaro boi ko mon ma ke keving songai tomani bangai ne ga ga na tak ma sanai te ma ke viral khai jamani pore ke ang oro sung samu so mo ani totally ani audio recording so ya ke phai tak ani bangai ukong no te ne ang buagra bai mia probo saka malai kok slai ka bano ring ho ka bono no ken bano kol ka golden am bo bano mane sik haing to thong jali ana bano ri ho ka ang malai ka bo be ang positive ne message ho ka chmani ba bo agra ban ani relation ti pramota tong thung ti biap tong thung bon si sakang pan sin relation ka ham tong mani je silong tong ai phron chimine sang na dia freshes meet na dia silong mung sa sa rally mai ke sang ngai ka khalai tong mani ke sa relation ka no baksa buso video audio no ani group no te kase group pa thoi ano gaddar khai jaka ta mai ke mane oro bising mai ke editing khai nai mai ke khai samane mo totally saya ke bai na tina ngulai ni ro problem nai tabo ba gra ba ang kok salai mani tama kok salai ka te tama bo boni positive response ka ani asang koi nai joto ta khok te bukuk songno ang aro self defense bangai sa ang dati feeding hu bono totally ne ro sak misunderstanding ta na di ni self defense pro joto no ma hunai joto no omai attack khaijak tong ke joto no omai ma humani jora tong ni bite dong mai ma humani jora tong ani ba ang ma huka phia baro asak ke edit khai nai oma ke khai jang nai ang sia to mani mala ang belai ni sida ni bangai ni omai ke ang khaijak tong ni rok joto no khanai na de mo social media ni taraf se ke ang jodi sida sada insan yang mani ke ang jodi bai ke hungoi ongklong ti ni bai guideline do ne ang ko ma danga mai phanang tong ma ko ani mai mungsa in mentality kri ang te hani bang nyang buagra bai thang malai ka te omai jodi omai mani bangai omai ke na sangtin tirprasa tabu yaksi sulai omai ko walai bulai tonglai ngai tonga ke asung na sanai ang joto no ko ni sak bai sak ek ngla ang tongnai phia ba sak bai sak ek nya
ओमाय के निरो सागबाय सांनो बुलायनाय सागबाय सांनो केनां लायनाय सिनि बर' रेप खायजक दङ सिनि बर' बुथारजक दङ मादार खायजक दङ साल साल सापं हपंनो हिमाने हाया आं तमनो के निरो कोइसनो सिया फियाबा सागबाय सागुके ओमाय के लायो आंबो आप्रो अ इन्सिडेन्ट 16 आंबो जदि आरो बुलायनाय तलायनाय सिगांके तानि थांनायबा आरो हा बोरै जिरायनो तै आं तानि थांनायबा ओमाय ओंनि थांका ओमा थर्ड पर्सन नि बर' थर्ड पर्सन नि सामंसे मोहाके जे खायनै बर' खायमानि बांगिसि बन टोटली बुहाग्रा बो बेलायनो लासि साक्सनो लासि जागै बेलायनो बबो काबै बे थांका एके ओमाय के जों बोसक दिनले करप्शन लिडार नि मंगनावैनाय सुनि कन्सपिरेसी थथों तंलायनि हनो अरनि लिडार मांनै मागथा दङ किल्ला एरिया नि जे बहाय मो खाय दङ सिबो बरक दिनि आयांनि यांनि आलका पार्टी याकावै अरनि बुहाग्रानि पार्टी ओ तिब्रा मथाव जइन केबि ओमाय खाय दङ सिबो प्लीज immediately stop खायदि ओमाय के जोंनि बर'वाय बर'नि सत्ता थंसदि पब्लिक नो बहाय जे कन्सपिरेसी अर तबै तंनाय रो आनि ते रिलेशन बुहाग्रानि बाय गाहाम न तंगै थानाय ते ताक बो तंगो गाहाम न तंगै थानाय बहाय न निरो जस कन्सपिरेसी खायदि आना ते मो खायमिया बनि प्रूफ निरक्ताबो ओ भिडियो नंनाय असक सावैनो आं जतनो हामबाय साग बैसाग अर याक्सि सलायबै साग बैसागनो अर आलका आलका पार्टी थंनायबै ओमाय के बुलाय तलाय इंमान जागाव आं बेलायनो लेंखा तै माय के आं तै नायवन मुसुगलिया साग बैसाग देरा लायमन जागा बुथुं के सांग जे जागा फन टंसने ओमाय बुथुं या के आं तुमा टीपीएफ तुमा आईपीएफटी तुमा आईएनपीटी तुमा टीपरा कोइस जागा आं तै करे अमन आनि लास्ट मेसेज ते आं कोइस जागा टंया आनि ऑनलाइन न तिनि निसमी आं स्टार्ट खायला जे अंमानि अंहा जे आनो हाया खायजमानि खायजमा ता टोटली तिनि निसमी आं फुल्ली स्टॉप खायने ओमाय सामो जे दिनो सालसा जे दिनो थानसां पिना अगेन आं आप्रो टंने ओमाय अरै परै ओमाय साग बैसांनि केनाव आं करे जे दिनो जे मु फानो थानसां पिना के जे फानो पाक्सां पिना के आं ओमाय टंने याबा ओमाय सालो आं तै करे असना आनि लास्ट मेसेज जतनो रजाबो हामबाय सबसे पहले गोल्डन जमातिया हम इसको शिलोंग से जानते हैं कि पहले भी हमारे साथ बहुत दिन से था बहुत बार मिला भी है पाताल के साथ अकेला भी आके मिला है मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इनके घर में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए अगर आप तिपरासा को प्यार करता है ये भी हमारा तिपरासा है जो हो गया है ये हमारा तिपरासा है इसके घर में कोई अटैक नहीं होना चाहिए कि आज इससे मेरा बात भी हुआ था 2 दिन पहले सॉरी बोलने आया सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं है गोल्डन आपने अगर मुझे कुछ नहीं बोला है कुछ नहीं किया आपका दिल में तिपरासा के लिए प्यार है तो वो बाबरा को बोलने के सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं है 2022 आ रहा है हम लोग को आगे बढ़ना है एक संग सबसे अच्छा होकर हंसर होकर वो अपना जगह में है मैं अपने जगह में हूँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आओ या वहाँ जाओ उनको जो करना है करने दीजिए लेकिन इनके घर में अटैक नहीं होना चाहिए हम लोग प्यार से आगे बढ़ना चाहता है मैं ग्रेटर पीपल रहना चाहता हूँ उनका कुछ और डिमांड हो सकता है लेकिन मैं अपने लाइन में चलता हूँ और हमारा जो भी तिपरासा है जो भी मुबारा है उसके ऊपर अत्याचार अटैक नहीं होना चाहिए अगर हम लोग ने प्यार से हम आगे बढ़े तो शांति से हम लोग का अचीवमेंट होगा अगर हम लोग एक संग झगड़ा करते रहेंगे तो दफा का नुकसान होगा मैं आप सबको फिर से बोलना चाहता हूँ गोल्डन जमातिया मुझसे आज अगरतला में मिलने आए